Passe. Bonjour à tous, bon matin, nous sommes le dimanche 31 mars 2024 et je me trouve en ce moment même à Huahine dans la ville de Faré, donc dans le district de Faré. Et comme chaque dimanche matin en Polynésie, il y a le marché, il y a beaucoup de monde qui se dirige vers différents stands. Je vais d'ailleurs vous montrer ce qui se passe. J'espère que vous m'entendez bien. Alors voilà, donc pour ceux qui connaissent Huahine, nous sommes juste en face du supermarché Super Farinui. Donc nous avons divers stands avec beaucoup de monde qui circule dans la ville pour faire leurs courses du dimanche matin pour préparer un bon petit déjeuner. Donc voilà la rue. Et justement, en ce dimanche matin, la communauté adventiste du 7e jour, ici à Faré, ici à Huahine, va organiser un mini-concert, comme pasteur le dit, pasteur Gilles Théotia, un street preaching. Donc vous avez des membres d'église à l'arrière, là-bas vous avez pasteur Gilles Théotia avec Carlos Natoa. À l'avant, vous avez les membres justement d'église qui vont s'occuper de faire des photos et de filmer les chants qui vont être entonnés. Si je me rappelle bien du programme, il y aura 4 chants. Aruru mai tai tota to whare tai te pepe api. Aruru mai tua tāne, mai tua wahine tēnā tu sei api, tata to motomari, tota to whare tai te pepe api. Atino ai tato tata to mama a, o te pētino, te wei rata pāwaru ai te mea koe moi oto, te ia, te tari tia tuin te mana hetu, te wei rata te hetu mātoi amui mai te pepe nei, rampone mātou e whātai ato te ia, Parida e tota to tamana e hire, tēnā atu tana mauru e hipa, maruru ako e tota to whare ai te pepe nei. Te tumu o to mātou tere, te weira te ipupu himene, aru e atu parau no te maureo himene nā tātou i te pepe. E muri mai te weira to orme tua, e tuinu o teiti mai, orme tua hiro, tēnā atu i tona auha, nā tua Carlos, tā tātou mātaro mai te eire te radio, apaka te ata, nā raua i e hohora mai, wawau mai, te tumu o to mātou tere te pepe nei. E norira, a hono mai e tato tatato mō parono mai te i mō reo himene, aru e whate te o to tato atua. Maruru mai te i tato whare rei e mai tatato e mataro, wauru atu mo whanhaura atu e o muahi e ia, nāto te tūra e to tiri mō te atua, nāto i e te pura. Orira, taparu e tato e, ke whatura mai tato i te e teime, whauti i atu tato pure rā, e ria o te wharo mai e te mō reo himene, whate te o to tato atua. Maruru! Ola e pure tatu i te tatu atu. Tō mātou atua mana oe te eire i e hoa. E atua mana atua hana hana, tua paraukia. Atua atoa te iro e tere te arupo e tamani mai. Maruru no tarata o a ho o mai te eiro. Ta oe ho o mai te rira o pupu mai oe no mātou to mot ata hara. I otu i te i e au. O tono mai oe ta oe ta maiti. Hare mai o iei roto i te i au, ia poe, e mono i o mātou te atahara, o ia e te amo i te ria. Norira e tō mātou atua e aru roa i a mātou, i aru, ia whāteite, ha mai te i au, no te mea o oe te atua parauma, te atua o te whaaru e i a mātou, here, e whaite i te parauma oe. E te ipe te whātu o warhei, mātou te ipe. Hare mai mātou i roto i te i eire. Eire hei te i o huahine. E te i hei a maut ātāt o a. Te i mai te i te whātu. O hei nāro atu o i a whāna o atu. No te mea tā o e whā. O e a i a whā. No te tā atu o. No te mea atahara mātou.
E narotu I tāu e tamaiti tāu e tono mai no tui te ia. Wa hare mai ona iriti de taia uputa api. Ia nen he mātou te atahara ia whanau. I te heret atu ia oe. No te mea ti ia oe an era te ora mure ore to mātou atu. Korira te hin aro nei mātou. E I te pupu I te rahei ao te maut ata. I nei hua hine. Aurere mauratere atua. Te tai mai te upu. Ia whaora atu I roto I te maureo himene. E te maureo himene aruahi e ta o pupu himene. E te vaira tera paraparau. E parauhia mai te parau no ta o e ta mai. E I hapapu a. E to matu ora. Ti roto I e ian. E ta matu atua I arora. I te e tai mai te mana pua o to e varua. Aine ne oe I ta o e pupu himene. Oro o I te reo maitai, te reo nhenhe. E hau atu te rira I at oe ia oe. No te mea tia ia oe te mau mea toa. A piti I ta oe mo merhei. E te amui ai ta oe pupu himene. Poe a ratu ati te. Anana ai ia oe to matu atu. Mo mea toa te whatu ta matu hin arora. E pupu atu I roto ia oe. No te mea I roto ai ia oe manu ia e te mau whanhau atu. Norira to e nā tāwini ato. Aurua o e arau ato o I te upu. Ia nenhe te mau mea o tā mātou e rawe I te upu. I hei hanahana no mātou. Whahui hi ara tara hanahana. I ia o e no te mea o e te atua tā mātou te atua ni. Tō mātou ia mohin aro. Tō mau ahi ai tina ahi ai tō mātou mauman o tā o e I te. Mai tai no mātou e taino atu I te maut atat o I te upuine. Ko no mai o I te rira. I roto I to o e here. To e aropa vai to o. I roto I te oa. Te oa ana. Te whai te hia. Te oa ta o e ta maiti. E orai mātou te atanei. Mai te nei. E amuri no atu. Amen. Bonjour encore à tous. Vous qui êtes là ce matin. Et l'église adventiste du 7e jour de Fari vous interprétera une louange qui élèvera le nom de notre Seigneur. Et Itavoke Itepavu, qui est le titre de cette louange. Alléluia. Ito humana o
Bien, vous avez le privilège d'entendre notre deuxième chant, Dieu est là. Yorana tomat area. Tēnā aura pai o parau te reo himene ka matai whaotu atu e a mau ta auriwe. Te atua te e pi mai nei. E o ia tātou ini, ia toro i tō tātou rima i te atuara na te atua e mau i tō tātou rima. Himene ia ta matai whaotu atu.
te imi